Abakwatwa harimu Kenneth Mutuhire ow'emyaka 41, Didas Mugume na Didas Musinguzi kandi abanenyinemwe okuruga Mwizi hamwe na Norman Besiga kuruga Bugashe omuri Nyakayojo. Aba nibacoha enamba aha motoka batyo bahandika akahandiko ako bari kutekaho enamba y'esimu bari kukuragirira ngu waheza kubasindikira sente nibakugambira aho enamba eri. Izina benisiga anankiji ngubantere kuyinze namba y'esimu Izi kongo bantere then hatuzo mu operation namba abumwe namba zo bakaba bazitwire kwa mu operation kuronde namba na naba hafande izabizige mu field batakampire sete zina benyire ico kiro kazige namba 5 twazihe twakora operation inambezo zona twazihe. Musinguzi yagira ngu abire yamara emyezena arijuro muchome aha mushango ni gogumwe kabani zinshanga sikushango muchome ebimwe mbale batkwata abantu babakwata cyo mushango gwena akunye muchome kamara myaka 5 izo groupe zibenzija zinshango muchome nezindi groupe bamwe bariyana bakozira ubusibe bariyona ngo bamwe bariyana baza kubuheza ngeje nyaka zene kunga groupe sezo kugira ngo nizeyo njya tukazimanya na muhendo nyonganye kugira ngo zimanye muhendo groupe sezo mu murimo abo kugira ngo zikagura hariya buryo mwe amaka kori ukabangwe. Samson Kasasira omugambirizi wa police ahabwe cyanga cya Rizi yagera ngo kwiha potore zitandika basya abantu 24 kandi bamwe batwirwa mu kota basize kwata abantu 24 no kushikabaga namba anana mushanjo umubwiye bokuruga umupaka 5 kushikata mu kwa nshanjo. Musinguzi yagira ngo bakamabe motoka barekeraho kusindika sente baba nibenda ekikorwa cyo kwibe namba z'imotoka kwaho kugira ngo nikibasa kuyamba ba complainant ubutabasagaga kusindikira umuntu akasente akuka kuzo mufiri ati zibeziriyo utakumeza na shiringigana akizagara kushikanizo ko batine cyo bakumva ngo tiza kuteme bigogo bya mama ngabone kinakora ki ikindage ubwo muri makwereka ngo yagira ki yaguruka bakwa bamwe ko matubatimikira sente numbano funding a business yabo batubongera kora bazagumana bibaha mabaha sente baragabana bazomudiceke bindi. Aba Kasasira yagira ngo nibiza kujunanwa emishango y'obushuma bwanyuma yo kucondoza kwaheza kwa ahabwa TV West and Adolf Ayoleka.